салом салом духтаро, хуш омадед ҳама каса ба канали мо. меҳмонҳои нав шумо ҳама каса хуш омадед. ҳазор раҳмати Аллоҳ ки бо мо ҳастед, мо дастгирӣ мекунед. Дастгирии шумо пешравии мо мебошад. иҷа бошад духтаро, тайёрӣ ба бегаҳ насиб боша макаронош мекунам. сабзиём пуст кардам, намихел ҳозир реза мекунам. то охири навора бо мо бошед духтаро. ура духтаро, дар компанияи ширкати Атоми корейский косметика кор будай. дар хона бекор нашине. номеро ки дар рӯи экран мебине марҳамат дар омада нависе, регистратсия шаве, омӯзиш, обучение, регистратсия ҳамаш бепул апаи савдат шумода омӯхта метия. ранг компанияи фаберлик нестай ки айбалотон ғалте. иҷа дар хариду фурӯш нестай. 3 бор харид мекунед тамом. айзваниётон намеғалте, айбалотон намеғалте. 2 одам бибер дар таи ихтон регистратсия мекунед тамом, одам ҷамъ намекунед дига. 3 бор харид ҳай. хариду фурӯш нест духтаро, бо мегумтона. номеро ки дар рӯи экран мебинед номерои апаи саодат ҳай. апаи саодат ҳамаи шумо дастгирӣ мекуна. умедворам ки шумо ромада шуморо апаи саодат дастгирӣ мекуне. айноми мо салонгве маҳсулотҳои компанияи Атоми беҳтарин маҳсулот аст. ҳозир ман мемонам тамошо кунед, ҳамаша гӯш кунед. дар ходои апаи саодата мемонам, бинед чӣ хел дар ход чӣ хел кор кардагиай. дар як моҳ чанд сум кор кардагиай. намехи духтаро тамошо кунед. шумо дар тамошои хубу бо фароғат. Это единственный корейский интернет-магазин, где мы с вами можем не только тратить и покупать, но и зарабатывать хорошие деньги на рекомендации качественного корейского продукта. Рассказываю, какие шаги приведут вас к созданию дохода. Первое. Регистрируйтесь всегда как дистрибьютор-покупатель. Второе. Оплачивайте все свои заказы исключительно на официальном сайте, минуя всех перекупщиков и все продажи с полок. И третье. Рассказывайте о магазине, рассказывайте о компании, о продукте. Помогайте людям стать участниками, чтобы они тоже могли покупать на официальном сайте без переплат. И компания вам каждый вторник будет начислять выплаты за вашу помощь и за ваши рекомендации. Есть еще один важный момент – это не усложнять. Регистрируйся в Атоми и используй все возможности, которые она дает. туҳфа мегирад сайёҳат барои 2 нафар ва премия $2000. Star Master бошад туҳфа мегирад сайёҳат барои 4 нафар тӯли 4 рӯз ва премия $10000. Royal Master туҳфа мегирад сайёҳат барои 4 нафар тӯли 11 рӯз. инчунин арендаи мошини бизнес класс агар лозим набошад метавонед иваз кунед ва дар ҷояш мукофоти пулӣ гиред. ғайр аз ӯ карта мегирад дар дохилаш $2000 аст, боз $50000 премия. Crown Master мегирад туҳфа барои 4 нафар сайёҳат ба кишварҳои гуногун тӯли 11 рӯз. инчунин ба ӯ туҳфа дода мешавад мошин ки нархаш $64000 аст, карта ки дар дохилаш $5000 аст ва ғайр аз ӯ $300000 туҳфа. охирон зина ин Imperial Master мебошад ки ҳамаи мо барои ӯ кӯшиш мекунем. дар ин зина ба шумо дода мешавад туҳфа сайёҳат барои 4 нафар тӯли 11 рӯз ба кишварҳои гуногун. инчунин мошин туҳфа карда мешавад бо ронандаи шахсӣ ва ассистенти шахсӣ, офиси бепул ки 165 метри квадратӣ аст, карта ки дар дохилаш $10000 аст, фақат барои сарф кардан аст ва ғайр аз ин $1 миллион. газро нагирён кардем, микровона андозам. духтаро рӯғани қаргарши меандозам якабора ҳамира гӯшта
جوشی بعد میتونم کرد گرم شه تموم تا این سرخ شده بچه جونا کتی میگیرم گفزه میشنم نگوشتم سرخ شده دخترو یا گنامسه سرخ شده ساوز من یعنی الان که از من سرخ ساوزی میانزیم میغلطه بچه کنم قبیرانشه با اوشه نمک شان دوستون اعتباره نه کبیران خودشه و توزی اوشو میاندیزه پس میکنم دوشده بسته الان دخترها زیربک ما تیار شد باز ما ماکارونش میاندازیم این ماکارون دروزه کتی میکنم خیلی ماکارون کتی میکنم شکسته میاندازیم که در روز بعد نشون شکنیم اگر شما یک کم ترانس میتروش کم تراتوش ماکارون بسته که بسیاری بعدش همه هم بسیاری اکتای جوشیدن ما زیر بعد سالات تیار میکنیم نه دخترها вже ما зелень сюда машрум گرفتم پمیدار بادرینگ زیر ازا میکنیم کواکون از نمیکنم بعد ازا نمیکنم
بازی داره. بازیچه دادم شد. بازیچهش چیه؟ پکت. همین آواز پکت هم میفهمم که خرسندی میشه که شرق شرق میکنم. که یک جای نمیشه. آش بچه جان کم تا آش قاق شده بابا میکنم. انا دخترا دامی پرتش شکل الان پاس میکنیم. انا دخترا ماکارون شما تیار شد. کاش نما میخواد کم ترخناک شده که به جوشی بده. من سالاد گرفتم در تالرکا. کیفیر نمیخواد شیشتا اوجین میکنم. همینجا باشه دخترا ولاگ با آخر میرسونم. تو نوارهای آینده در پناه الله باشه. خدا نگهبانتون. دستگیره فراموش نکنید. فکرای خوبی خودتون بنویسید.